Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Leo nakuja mwa video ni special luka tu ujojibu wantu pia wanahanao avawi aviao. Bon, chacun a droit de donner son avis à la tsao waska raeleza vani amba ikombaini deuka bantu waswana contre la dictature, bantu waswana na eta amba kawasi sharia, watu waswana na mabandi wasaha wake warenge intsini wairenga wanotaji be tsenrita tsipara amba kula mtasiji vutsala tsahao asrongo zwa tsahao astoa à la limite message za ena la tsahao. Leo watu wasija wajarongwe amba wanzuani tsihindu yode naona wanzuani watu wapeu wanzuani jau wanzuani bref tulamda tuja rongwezo watsahao be nakusamu imagine tu amba matoka jeje denekamka mpara mwanyanyu mzuana korongo amangazi jatsi shintu atoka ngilwa sûrement baba afan lo remonte van haraka leo risrongo riskondane ntongo risi wana namtu rijwamba peu amba shodza inti yatu be risenda tasukuru ndari para rimba nguvu sona mtu ule mana zintongo atsasfanye leo kamba sa diviser makomori asukare repete na repete asa ranganya diviser rabu zildago manansa na ledze leo dagola mtu mathalan mtu adzamwana adzawana wale dagon walo solidaire wavenzanao kavasi danger tsoko yonti itojwa ijengile dagole yosuri ne kababa avavo amba a eduke fete wanahe awaambia prevenir nas dangers za kazumzike na wana walio dagon bavo wamba wasivenzana nao unique asimto tushinda buze dagolo takra moja devani swana wantu de halo kama mbata wao warongo amba swana ne dictature ni wasenda wa juge ntongo zao waifanya zwatsa hao au sasa yode ntongo ikodza uswafi na tsandrege hama mahadisi surtout moi point yo de ya mwanyangu washmoroni baba halidi urongombo simdeli ya sambi usibutu mana unrono tu utujove point de vue au tsongo ba mon garçon fa ntongo njema au ka fa ntongo njema, c'est pas le point de vue naja ne yetseri ntongo naja vana majanalize et donc baba halidi tu oses dire ça mwananyangu amba anzwanti hindru babo ntia wami ntia mangu ntia bangu ntia wantu pia waliwa kwamba azalio yani abantu kasintsa tsede famille yangu tu be wantu wengi mana sijua feta menzwani wengi de kasintsa azali bazala sifanye cinema ya ija baba jaiti antu ajerenga aifanya kutkom za heya yangaza wawe uje baba alidzo jorongwa nzwani tsihindu bazivani nsanu juste nous poser question mwanyangu baba aliti wanzwani tsihindu basi vavo watsoventa tsija tsomemba wangazija tsihindu wa moroni tsihindu sonambia je alawi ya rongo halo basi wakati babalid juste une jibu question jusqu'où fallait direct une jibu question parce que très important pour moi wakati madame Farwata ahibiaz vote na azali otsudo handa kaenda ndarongo amba félicitations au korongo watu hal tarkar sikana bila tarongo amba wangazjatsi hindu sarongo amba wa moroni tsihindu au sarongo tsajuje mtukwa sono ba kweli washi mtsangani babalidi sûrement on a lien très proche na famille ou je sais pas si c'est ta cousine ou togozalo be tsajuje ta na para bona runga jatsi hindu mana leo sona ngazja wana ontungozo zimbwa nazo wakodzo iroho wanzono wakodzao evanus daletsena babalidi amba inzoni bwala na inzoni ka bwala tsamna bebwalo re ngazija tongoleo wazali afanya ujoya pia hiyo ngazija anda ifanye cinema ndo nzoni pardon de cinema yo mana jomba abaya mana ska militaire pia zao warenge ma militaire waka pia komorwa washukiza majorité ne kati de moitié ya denzwani wavo na armu na activité wantu
na mtu hanraja wa rongo wa bwatu hanya hetajelka ibwa fetri na senda andre salitiwa ibalanswa vavo aje sikwa waitambishwa mtu wonsi rijwa feta mba liberté d'expression keso rengazija kasi ntungu nyingi amba rengazija azala ajafanya asfufuli antu asambe antu hunu nzuani ayambia antu nchambo ayerongo ambari ana dunia aljao nel dunia lo wasi repete amba odo wa mbabalidi basi leo babalidi okurongo mangazi jatsi hindu nekasi nomrenga na jo aeroport ama majlisi za ni mwai kensi wabona jo mwai vozuzi tsede kiafanya na reagir bavo mwendra mwanda kensi na jo bavo yani wantu tsede wawe personnellement bo selo tongo san dongo wantu anda kensi bavo amtin basi wangazi jatsi hindu narkene na tafavalir si catalogiana mana wasu ami repete wasu makomorien en général wasu venza rei pulia wantu il faut c'est toujours à cause des autres car si ndara para solution certes de yo kama bana tipo wasu ne car para solution mais wasu nzo pulia c'est à cause de natel yani c'est généralisé hein msrongo mtsamdu wasrongo ule da cause ya domoni de voix ali ajo vana je fanto voza hetu mdomona songo la kozi ya mwani mdomoni kasi mtsahaza ile songo la kozi ya mwana umtsamdu la koza kamis para solution bem to java nja moi avenimento ngo neka ko tsa umjue mara tsono amba ufanya mbari mo garçon kusimjua mo garçon mtu ambo wetu azakahe afanya stungo zahe pia na mo garçon mtu akahara ya kare mamba tazalia jama ya mariage ya umwana he basi leo watu sija wajai juge kama bana ba wanzwan ti hindu bade zangu tini na mlishe au wanzwan swa tini kasi hima en ce moment il se répétait wanzwan wa himi tava watu wafa affaire ya Medina yo ndongo tatsijwa basan tantu kasijwa ama information ba qui dit vrai qui dit faux quelle est la manipulation na sir senda re manipuler wa waswa reja re tserana yende tongo tunsa nakta ndongo ma message ni bila sasa tongo nyengi tena za ngeza biwana yangu na tafavali relishe neka kashina rafanya tongo riske vala barsi puzisa wantu riskere catalogue ni mgazijani mzwani ni mwali maana problem c'est pas mgazijani ni mwali partout hamaz il na parifa ya kama video babo hamaz il zopia azalia rangi wantu wahe aswa manipula aswa va ifeda de wao aifanya ura popularity aifanya uri wala donc zalo be risijwa feta mpaka wasi mtu amsazalio oneka mtu kashinda participer hama ikomba hiyo ya ukamba mtasi mdegaja zalia wa mtu asi tona rwazi leske valamba jo renga communauté pia wi rongwamba vale ile ti hindu ile ja rongwamba mon garçon l'exemple le beau-père wa mwana sambi ti shintu peut-être msoelewa bo si javani au na wangina na ngina tselo tumba balidi monyango be wangina na ngina tselo bana rajouter notre diviser si rongwa mo video yangu dernier direct yangu amba wanao warongwamba sidelia idola haki na zintongozo wasenda tailizana na itezana shira entre eux parce que le cerveau quasi se fonctionner parce que Léo redanganywa takarsi jozo rongwao par la plupart des gens kasi jozo rongwao on a photo comme moi si hai intongo tinde njiri hai ono pe uno arrêtez de juger risquambar se juger pia wantu risquambar se monter wantu reika reitia en rei diviser entre nous de plus en plus narike rongoe amba azali anai terrain zwani na wae asi manipuler soif mangavu mana jwa menzwani emlawa babo c'est fini pour lui baba senda ifanye cinéma he na yetso mlawa na msimwambia ni na mangaletu mana mjue caractère amzwani na mtsele watsako ijwa avant yo janzwani avant ishinzwani beti jwa mzwani we rwazi we fanya te cinéma tsoko yons we jaja fanya cinéma vale urgenti toujours mfanye mbuvu vale tombre makunyaka na bali kusijwa ntongo au préparer au nyuma na arkensi rangalie watu shinda mi Mungu situation change na échanger beske bana bars catalogue na avo mtozwa mlihidze watsalidze watsorongwamba sinserenga défense yantongo tisidelia mkomori tisidelia mwali tisidelia mzwani tisidelia mgazija tisidelia de komori na tisidelia na watu waliomba waswana kombaini muske mwa pour nguvu maraba mengi en tout cas mwanyangu mbabali dio titongo mba tina enya tongo be nakwambia tu de mwashku maraba